Anya laki din! Ay, unay kiti na yati banog ko nagmalam nagtrabaho. Makabannog mo titi agmalang magtugtugawan niya, pare. Nasakit iti likod, pare. Nasakit pa ito ulo ko naman. Kapapanunot Narigrig at trabaho tayo amang opisina ngam lagi ti construction worker. Tamabanog ti panunot. Ala, ang kakiti ag-time outin, pare. Nakapag-time out kan? Itay-ipay Naglisto kan. Talaga makaawid ka na. At ang amin papanakpay, pare. Pare, makilugan ak malawin rin ka. Saan ka nagmotor itakat? Ay, katuwa na. Dahil talaga yan. O sige, inak ag-time outan pare. Urahin na ka. Nene, pare. Apay ngay adito yung longkat din ang ipagnaam na tulugan mo. Nakarong amin ti traffic iti National Highway, pare. At asamsambutan. At dasamsambutam ko na. Inakagpamasahe, pare. Nasakit ti bagbagi ka. Pagpamasahyang pare. Relax, pare. Ibagakking ka. Ano sa dino. Kinapod no na. Asidagta ni Jay. Pare, kasano ak nga rodo na makaawid. Ipakita king ka dyan may saan na latak nga ispa. Kalpasan na, itulot ka ni Jay Balayo. Ang magsubliak mo't lang nga dagos. Dita ka ngagpampamasahe pare. Wen, pare. Nagmayat dita si ka. Makaparelax talaga. Kaslawan mo't customer na. Ay na. Ado dita unag, pare. Puro lalaki. Kaya't mo tagpamasahe, pare. Agpamasayak langan akin ni bakit ko. Libre pa'y pare. Maagasan na nga rod. Dahil tas nasakit asusop mo. Sa bagay, adu pa'y apa nang kumbinsikan pa nang pilit kan kuha na sakbay amasahin nak pare. Next time ton pare. Next time ton ngagpamasayak dita. Sikat di makam mo, pare. Itulot ka pa yung nga rod. Iye Balayo. Ayan na nga iti sweldom. Maluklukat ko pa'y lang dito rito. Itay-taya mo dito dakulap mo. Katapusan ita. Iso nga ayan na ti sweldom. Saan kami pa nagsweldo? Medyo madilikan ti sweldo mi ita. Madili? Anyaman tanday ta kumpanya? Apay awanan ti kwartam. Awanan. Idi pa'y na minsan nga imbagakan ka nga awanan ti bagas kan pagbayad iti kuryente. Bakit? Pag inanaanak man pa'y? Saan mo pa'y anay nayunan ti stress ko? Ne, apay kun am si kalaang ti mais stress aya? Ah. Ay, nakarkaro ti stress ko dito'y balay. Tugawak man pa'y. Kasano ngay nga raw dagiti babayadanan? Ay, nagsakit lagi din ay na iti likod ko. Uro na iti ulok, nagsakit. Sungbatam ti saludsod ko. Saan mo nga iyaw awan? Bakit? Masahin nakman kiti. Tapno mabang ararak man biit. Masaduta! Sige, matan ani. No money, no honey! Kakasan. Kapi abigbigat. Unay mo daytan. Wan pare, makaturo-turo ka nga ron. Hindi ka nakaturo giti sabi. Gapu iti sakit ti sigat ko. Di nakmat kaya't ang masahin ni bakat ko. Money down pa'y ka no. Di naklatultuladan, pare. Nagmayat ti pan naturog ko si ka. Uray, kalbi-kalbitan nak ni bakit ka. Sana ka makaring. Nagmayat nga ron ti auram itang aldaw pare. Planchado pa'y deta polo ma. Sakti ng plansa, pare. Numayat ti mood mo. Mayat-mayat, dahil daw mo. Mabit man lang pare. Tanapay mga liti kapek. Kurang. Anay ko. Unay ta nagsakit mo tanto sigat kong tumakdurak pare. Umay ka nga minagpamasahe, jay may saan na latak nga ispa, pare. At the extra service da jay.
Sir Mario, na-transfer ko niya report ngayon paramid mo kanyak. I-check mo lang nga ni file mo. I-share mo man lang nga ni share drive. Tani, nagsakit isikat ko ato bakdar. Ay, hala, agar ano ka, sir? Kumarkaro nga ron do'y sakit isikat ko. Ay, sayang. Awisin da ka pa'y kumaamapan agbarakal pa santi trabaho. Sana mabalin. Tatalaga na sakit isikat ko. Agpamasahe ka ngamin akin ni misis mo. Adda ka di suldo tayo. Itime pa'y asar. Mabalin ka nga ag-withdraw ATM mo. Ayos no kasta. Mabalin na ko na masahin ni misis ko. Ha? Pera lang ang katapat? Nawat mo ka DJ misis ko kang kaitay? Nakapag-grocery ak pa'y din Nagpartakan. Agbunto-bunto ka din kat igam ko ti ATM. Bakit? Masahin na magnarudan Agluto ak pa'y. Asikaswak pa'y dagiti ubeng. Nagado ti aramidak. Unay mo daytan. At dalang arudan kang kadya sweldo. Di nakpagat amasahin mo't. Ay kat ingkag pamasahe ijeror Jak masangaw ko naktumat. Kinunam dayta. Wan, manulaang mo ti bayadam? 300 mayatan. Mayat sa. Mayat. Ti mapan ni heavenly tas ispa. Hello, pare. Ayan mo. Adak dito yung ispa, pare. Madamati. Anya ti madama? Oh my God, dito yan. Urayan ka, pare. Day, singgib mo na nagpataray ti motor na ni Mario. Sa dino nga tati papanan na. Dinak mo impangag. Ayan na yung atadya agmas-masahe dito. Nagadumat asilid. Kasano nga tanga ispada ito? Nagmayatan dya angot na. Agat eucalyptus. Nagmayatan nga angotan. Kastigayam ti ispa ako nada. Good afternoon, sir. First time? One, miss. Awagan naklata iti Mayla. Aha. Ada jay gayim ko dito ikad. Uwan, sir. Naibaga na kanyak asabatan ka ditoy. Madaman, sir. Ha? Madamate. Oh my ka, sir. Siyak ni mang masahikan ka. Amok anasakit day tasikat mo. Nagmayatay. Erko na talaga. Naglami, sir. Talaga amayat ditoy, sir. Anya ti kayat mo a service? Up-apros? Regular massage? Jay subli-subyanan na kiti customer mi nga extra service kasta ka di? Extra service? Ay, mayat na ita na numano na ita. Ada discount na nung pogi a customer. O sige sir, agidakan ka siya kung di makaamukan ka. O niya, pare. Mayat madlaeng. Wan pare, nagmayat siga. Apa nga tagkalkalim duusan kamutin. Ket aircon mati panagkonak, pare. In-avail ko, dya ko na ni Mayla. Ay, Mayla nga extra service, pare. Mayatan niya, pare. Mayat di extra service da. Naikat nga ro dadakos ti sakit ti bagbagik, pare. Awanin tiri-tiri-tuo kak dito sikat ko. Anya ti makunam. Mayat madlaeng nito, Agkaramayat, pare.
At dapat discount ko naman. Ne, kasano anaadan ka iti-discount, pare? Pogyak ka nung amin, pare. Isumate ko na dyan mailab. Ay, ni Mayla, pare. Mario, nagapwam. Of course. Ije balad akong parek. Apay akas ka na naman mantika. Mantika kaya mo dahita. Baby oil. Kan sa balik ti angot mo Sinurot ko lang mo di imbagam kanya kamapanak agpamasahe. Kat, apay akas laag kakapsot ka. Oo, pagkapsuta kaya mo. Kasla, nalobat ka mat, iti kastaunay. Oh, saan? Pimigsakto pa'y, oh. Kat, nasakit pa'y lang, ti bagbagam ang nasakit kan ka? Oh, awanan na. Naimbaga na dagos siya. Extra service ko naman. Sir Mario, awanan tinasakit kan ka? Awanan na. Naglengot na nagmasahe ni misis mo, sir. Huh? Amuna ya mo tagmasahe day jay. Ay, asino nga rin ang masahe ngay kan ka? Ne, abay ko mga ibagakan ka. Katap lumapanak mo ang pamasahe ijay, sir. Abay, kaya't mo ti extra service. Ha? Extra service? Anya data, Sir Mario? Secret, abay ko mga ibagakan ka ngay. Sir, pirmaman nga rin dito yan, tayo submit kon. Ne, abay asyak tagpirma. Ni Sir mo nga Lloyd at agpirma dita. Absent ni Sir Lloyd. Oh, nagkita kami lang ije espa illegal man. Ita, absentan. Saan ka no makabangon? Isumatin text na ije HR. Naparigat samat ije extra service. Welcome back, sir. Ijay ka disigot aselet. Wana, ije extra service ticket ko. Of course. Nagsubli ti Pogi a customer ko. Ada ka ti discount ko. Basta Pogi, sir. Ada talaga ti discount na. Ala, oh my God! Hello, pare. Pare, sana kasimbrak itangal daw. Wan nga ron. Ape asan ka kano ang makabangon? Gapo ka di dayta iti extra service. Ay, uwan pare. Napakaruan kan samat, pare. Uwan na, kasta talaga pare. Saan mo unay ngamin? Naman ni misis ko, extra service nga naramidag kahit pare. Ay, pare! Ne. Apay nga ita, agnguraab kamatan, pare. Anya tinapasama kaya? Ituloy mo ti si istoryaham. Minalo-malo na pare. Nga uraya lasaan anak abang bangon. Anya? Sus, makapanervyos kamat. Ayan mo ita pare. Dito is pa, pare. Madama. Ay sus, agawit kan pare. Ang mga numamuan mo ni misis mo. Kit nasakit ti mamalmalo pare. Naot-ot, nasakit pare. Anya? Asas, nakatakder ni Mrs. ko, Jerry daw, anak kabanigas. Dagas sana talaga. Namuanan sama ito na mapapanak i-espa. Ay, Mario! Anya dyan aramitan tita? Di ka pala umunag. Nakamulong lang ka mo titaan. Hoy, Mario! Umunag ka na! Agarpisan! Ayun kayang, asus, mabasa ako. Makamuditan. Numalmalwan nakbatan kat lisyak ang nyakideng.
Mangan kan, inlasinan ka iti si daem. Itaman ba nga idasaran na kiti kanak bakit? Mangan kan, tamasahyan ka, intun madamdama. Ah, nay, espesyal ah. Wan, ta saan kan amapan agpamasahe ijerwar. Isupay abayadam. Idi pa'y kumaa. Aguray ka, ta ipapudot ko pa itidigo. Apaw! Thank you, Lord. Kasi kumamot ka na yun, bakit? O naglakit din o ungit ka itay nakabanligas kay Jerida. Apay ko mga gungotak, kat awan mo't basol mo kanyak. Mala, mangan kan, Mario. Good morning, sir. Good morning. Anda ka din ni Sir Lloyd. Nasakit sa apit ibagbagina, sir. Napakaruan samit. Kaasimat. Ay, sir. Nadamag mo ka din dyan ni Rita nga ispa dito lugar tayo. Ha? Ada ni Rida nga ispa. Wan, sir. Takas ano? At ka naman offer da nga extra service ka lagi di customer da. Kat bawal kasi yay. Nirida ka no idirabi. Kat natiliw dagi ti babae. Adagnagan iti mayla. May sakalagi natiliw. Iso ka ni ti busda. Anya? Natakamat mo ngamin kanyak di extra service, sir. Customer kamat ka di iti day nga ispa? Ha? Ay, saan? Malmalwan nagtupay ni misis ko. Anya lakit din. Pakpakawan, imapmapan dita extra service akakasta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Rene Lakay, nagadon tinagurder kanyak. Nagurderitan niya. Cake, agarami dak iti cake. Sikat ti para deliver ko ah. Of course. Kadwa na. Tapno adda usar na di tricycle ko. Mala, intang araw na nagpalingke. Gumatang taban iti ingredients. Rugya kon ti agbake. Anya pa lang ti aramidam dita. Agida ako mamata na banuga ka nagpasada bakal. Madamdamakan nga gidalakay. Mapantapay gumatang. Makaura mo dito paggatang ah. Saan mo't apumano di paggatangan ka? Intaki din. Kakaiso na nga adu tinagorder kanya. Bakit? Nagadulakit din na ito ginatgatang mo. Gamit kan ingredients na kita. Naibagkat ko mat amin nandito kusina. Iso nga mapana ko nagpasada bakit? Nagkunakan ka, amapan ka agpasada? Ah, gana na pa yung itaramidag. Tulungan nak nga agbake ah. Amo kaya mo't agbake. Amom, umay katay sa ganam nagiti asukar kas kadari na. Kasano nga di pa nagpasadak mo? Bay amday ta pa sa pasada aday ta. Ah. Numalpas ta nga agbake, ingka ag-deliver. Apay nga ito saan kamutin nga paspasadan, paray. Walang nga rin pare. Diyak masangon. Agdil-deliver kan sa kanon, paray. Anya nga dil-deliver mo? Cake pare. J.R. Aramidan ni bakit ko. Mayat madlaan. Mayat ang kahit ko lang ito nagpasada pare. Ay, wala. Kasi ka ti presidente ti asosasyon tayo. Nasaan ka nagpasada? Kasanon ti asosasyon tayo. Bayan pare. Takasaritak man ni bakit ko. Oy, Rene! Rene! Nay ko. Apa si patim ti pingping ko nga. Masaamon aday taari na kan asukar.
Kung naman lumaturog tan, bakit? Ay, maturog asasawom. Nagado ti order ko para inton bigat. Nagkadun niya naramid ta. Kurang, adanayon nga orders. Dagbay kat makaramas ni tibanog ko dyan. Anya aramas asasawom. Sige kay nagtrabaho ka. Ay, awan pa'y umno nga inananda tao. Inlogan mo, ni tricycle mo, dagiti deliver mo? Wan, bakit? Anya lagi din. Ada nagnaga na dagijay ang mga numapagsisinnukat mo. Numalpasa ka makadeliver. Mapana ko nagpasada, bakit? Nagkunakan ka nga agpasada ka. Manon alawas sa anak ang nagpasada. Ag-meeting kami pa'y kadagiti kamimbrok. Ay saan ka nga agpasada? Tulungan na klangon iti negosyo. Anya? Awan mo titungtungan ta akas ta. Shakti masurot. Manulaang mati mabirbiro kami iti panagpasada ma. Bakit? Kat kasalungay nga rod ti kina-presidente. Amumat, anabayag kon nga arapaap nga agbali na president. Dito'y lang ang matungpal dahit ang arapaap ko. Mao din dahito yung i-deliver ako. Bet, tinakasurat anagan. At the doorbell ticket da. Nene. Awan sa apay mo ti tao. Sa apay dakkel ito in order na akik. Hello? Sus. Nagsiksin. Nakasando ko naman ka naka-shorts. Nagkitingin ti shorts na. Hello ko na. Iso ka din day taji cake ko? Uwan. Si kagayam ti para deliver ni Olivia. Siyak ta asawa na. Kasta ka di? Ala, umunag ka Diyak namin mapagkatay ta cake, takaman manicure ko. Kas makita man. Ay, sus. Nagatidugkat na kita ko kon. Kan naglalabagatan. Kamin! Agtugaw ka Anya itayong tinagan mo? Rene, tinagan ko. Dandani ka nagnagan mo nila kay ko Asos, ayan nila kay mo. Ang mga numakita nak dito'y kadelikado. Relax! Agtugaw ka laeng. Agda nila kay ko ijay abroad. Di nan sa kayat ti agawi dan. Ijay nan. Anya tinagan nila kay mo. Kanagnagan mo nga rod. Renante. Angam. Anya mo tay jay. Kwarta laang mo ti aday ti panunot na. Di na amomot nga dapag ka sa pulak. Kas kumaitian niya. Attention! Ayat! Apros! Diba? Un mata. Ramanan taman kiti daytoy. Oh, cake. Amom ka di ti raman na daytoy. Saan? Saan mo ta kahit ngay paraman ni bakit ko nag-bake iti cake? Katramanan ta mabitla ang tabangalak iti platito. Na-deliver mo matla amin dagiti cake lakay. Katuan. Anya nga'y tinakuna dagiti customer ko. Anyay, kumati makunada. Ni Betty ay aywanak a customer ta naglaing nga agbayad. Saan anatawar? Bak nang ngamin ka. Aya. Abroad ti asawa na. Lakay, kita dyan send na abayad na. Abay, mano dyan insend na. Dinuble na mo ti bayad na. 1.5 kuma, ngam inaramid na mo at 3,000. Kita anay, Ni bakit man?
Ure mo malay dagkat dito roba kung cellphone mo. Nakita ko. Imbag man ta nakapasir ka dito balay, pare. Nairanta danaskin nga bakaking nga, pare. Anya da ita, pare. Kumusta nga ito yung negosyo yung kinibakit mo? Isang sa mo iti pagbaknangan yun, pare. Saan ba, pare? Ngayon, napagsasaritaan mi iti mga ibotos, iti barong opisyal, iti asosasyon tayo, pare. Kat, Sukatan dakon? kitsanda ka mo ito na makikita nga, paspasada, pare. Kapilitan na sukatanda ka na. Ay, pare, sana. Umayak agpasada. Kitsanda kan samit na palubusan ni bakit mo? Kasaritak ni bakit ko, pare. Saan da kasukatan? Di mo ko naan nga agbig ka ita iti cake uray rabin, bakit? Kat, anya nga iti aramidon ta? Na, rinabihimot lang nga nakasta bakit? Awanan ti sabaling aramidon ta, no saan nga agbig. Agririkan? Ah? Ah? Diyak pa'y maramanan day takik nga ibibig ta. Nagngina, ramanam ki din? Nagaduan na ibig, awan pa'y naramanak uray maysa. Ay, agmasa ka ki din iti arena. Bakit? Mabalin na maturog tamot ko ma. Ay, saan na mabalin? Tano ti orders? Inton bigat manan, delivery manan. Sino da kita nag-order? Ado, kita, order ni Bet. Special cake, ti order na lakay. Aligo, nagsakitan ti takyag ko akamamasa iti arena. Napuyat ak lang arodan. Mapanak man agi-deliveran. Ne. Agrek-reklamo kan samot ten lakay. Sino kumatisan nga reklamo iti kastoy? Awanan, sukatanda kon nga president. Kat bay ama, an-anwam ti posisyon mo na awan mat kwartam. Bakit? Para man itikik mo. Ay bayadam? Nakangingina? Kan nagrigat ti agaramid ang mamag. Diyak pa'y amo, no niya tiraman dagitikik nga raramidan ta. Awan ti raman-raman. Bakit di ag-deliver? Yan lakit din. Amok latakat nga may kag-deliver. Isa pinadaanan ka. Wow, nakasiksiksi ka latabet. Sa bali man ang tikolor na na di kukok. Wan nga rol, ad-adda si Meksika dita kukum. Agap apura ka ka di? Saan ba tunay? Kayat mo, ramanan taman na di cake oh. Nga in-order ko kini bakit mo? Wana! Nya! Ala, ramanan ta nga ron. Kasjay gayam tiraman tikik nga in-deliver ko kinibet ah. Anya tiraman na. Sumamit nga umapgad. Apay niramanam. Ha? Ay, kwa, jay, Apay among tiraman na. Special cake tayo jay ah. niramanak lang, jay icing na. Dinoble na matmanan, tibayad na iti-deliver mo a cake. Ay, kung mayat, nagragsakan. Yes! Oh! Ne. Apaya saan kang agkatawa nga eh? Ada sumsumrok riti panunot ko kat. Anya na ita. Damagam kita, ano, anya man ti order na a cake. Taaramidan ta dagos, bakit? Ako, special ka day? Agmasa ka din iti arena, bakit? Baka mo na. Oy, manang Olivia. Si Kamot Bet. Apa
Ay, insardang mo ka din di agbe? Saan ba? Apay aya? Agordara ko mamanan. Ipa-deliver mo kinilakay mo No ngay sa bali ti mangi deliver. Saan ana imas ano sa bali ti mangi deliver? Anya? Agordarak. Special cake Tay ado ti icing na. Lakay, umay mo man ramanan na ito yung cake kar aramidak. Nasamit unay day ta. Apay, adi mo kahit aramanan. Diyan nga rod kaya tinasamit mo. Ita nga iparparaman ko kan ka. Saan mo kayat? Diyan man di order ni Betty ibekta bakit? Makadlawa kun kan ka rin Saan samutan ana saya at ti mapaspasama ka? Tila pang panunutam. Apay nga raw adi mo kahit aramanan na ito yung bake ko cake. Umay mo ramanan ko naknay. Nga, apay makaungat ka ngay. Jay cake ni Bet, kaya't mo aramanan. Idinto tatay ti cake ko, di mo kahit aramanan. Umay mo ramanan ko naknay. Umay ko ramanan. Ngam kalpasan na. Mapanta maturugan. Katwa na. Awanan tagbik itarabi. Pare, ag-meeting tayon. Nay, kunak man no saan mo na masangot yung pasada, pare. Masangok itan pare. Apay, insardeng yo ka rin, tinegosyo ka ni bakit no? Saan pare? Adan inala ni bakit ko para deliver na. Aya, asino nga yan? Jail lakay nga uncle na. Ay kahit payab ka nga roda na iti meeting, tas ikamot ti presidente, pare. Hello? Hello, Manang Olivia. Na-deliver ka din, di order mo a cake. Anya mo tan siya para deliver mo. Lakay lang arudan, bungal pay. Ni uncle ko, dayjay, apay aya. Apay, jisigod para deliver mo ngay. Lakay ko, dayjay, saan nga ag-deliver tagargaryam samat. Sumayat ka mat. Ni, saan mo't Manang Olivia? Anya ka laki din. Gaputawan nila kay mo, pag interesam nila kay ko, ay, ag-drive lang iti tricycle. Ramramanan mila ang day cake nga aramidam. Ay, saan kanto pa'y ngayar aramidanan? Di mo ibagati kasta, tanarigat numawanan ka iti customer. Ay, uray, basta sa anak ang maagawan iti asawa. Niya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Day, narabyan ka matsi ka bakla. Ha? Ay, una na. Nag-overtime kami, nagpuros, iti bunga ti kamatis, amulan ni Uncle Pedro, ibangkag na. Ay, nagsayaaten ngay no kasta. Dakkel mo't at itangdan nyo kan kwa tagub overtime kayo pa'y gayam. Manong ay titangdan nyo iti agmalam. Ha? Ay, kwa, basit lang nana. 600 ti agmalam plus 150 abayat ti overtime mi. Tap namalpas lang ti panagpuros. Isa 750 amin Nay, dakkel mo't gayam. Basit lang nana. Umanay nga igatang iti abasto, dagiti kakaanak ang agis eskwela. No, makitangdan ko mamot ti manugang ko. Ay nasayaat ko ma. Ha? Nagsadot to ma, ti salit nga asawa ti anak ko. At dalatan iya unag ti balaydang agmalmalam. Anya? Ti amo na laeng nga aramidan, kat agpadakkel iti mabagbagay. Hay, anya lakit din. Ay, sana all, nana, agpadakon.
Sanumit anay baga nagsadot ti manugang mo. Kat, nagsadot mo ta talaga. Ay, apo, nagado nga men, ti mabalin nga armon ti anak ko ide. No, apay pa lang amin aday di aberta ti kayat na. Anya! Nagsadot kunak tumaut. Siyak pa yan ti masiksikuran na mangkitkit akan kwa na nga dalatan iya unag ti balay da iti agmalmalam. Ay, salit! Mapalpalabas ko may titibinigat na mapanay tultulod ti apo ko medyo pagadalan. Wow, nagitultulod. Angam no, kalpasan na kumati pa nangitulod na. Mabalin mo't amapan makitang dan akas kini bakla. Sa dino ay at ipakitang tangdanan ni Baklayta. Kat no makitang tangdan nagpuros itimulan ni Pedro Akamatis ijibang kagda. Nagdakkel ti tangdan na si ka. 750 iti agmalam ko naman. Nagdakil nga ron ta. Nagdakkel kunak tumaut. Kaslakas to'y ni kadakkel. Iso ano makitang dan kumamot ti manugang ko, ay nasaya at kuma. Ngam, kasta unay mo't asadot na. Ay, yan niya laki din. Ay na, uray si kain baganakan ka ti kasta, mare? Katwan. Nagsadot ka kano manuga. Ay, makapasan na ay. Ngam ala, wanan man. Nagsadot na nagsadot. Basta amok iti bagik, amino minuto kat adamot araramidak. Katwan. At papikto ka din iti daya abakat. Ang mumutin to ugali ni katugangan. Nagala, sipod pa'y. Sa bagay matkit di ah. Ngam ala, bayan talata. Tano dumakkel to dagiti anak mi, tay saanan ang masapul ng itultulod kan sukunan iji pagadalan. Makitang danak to mo, tapno awan makunkunana. Di ka latabaybay ang daya abakat. Naganglem to malatipay od na. Ay, una yan. Naimbag ko mga ron na ibaga namat. Nga isunti mangitulod ka dagiti anak mo iji pagadalan. Tapno makitang danak nga rod. Ngam saan mat? Awan mat. Adalahang di ta igid amapan makichistismis. Ay, nagalas na talaga ti ugali ti katugangan. Katugangan, apulos, ajak arapapen. Never, anya laki din. Amom lakay, nagalas a talaga ti ugali ti inam. Ha? Tapay manin ba kayo? Ay, agasam man, tamapanakmat gayam ichistismis ka dagiti kaaruba nagsalutak ka no. Ay, apo aya. Anya? Inal daw arumrumuharak amang itulod kan mang sukon iti anak ta iti pagadalan. No maitulod ko ida, agawid aktap no aglaba, agdalos kan agluto iti pangaldawam. Sa ita, kasjepay lang, ti mapanay bagbaga. Anya laki din na ni nanang. Bayan, takasaritak tuman may papaniti da ita. Kasarita man, naimbag kumamad nagpresenta nga gitulod ka dagiti ubing, tapno makitang danak mat kuma, ngam saan mat. Napigsapay ti inam, ngam tila ang makichismis ti paglaingan na. Ha? Anya? Ay, pasensya ka, Noli. Ngam talaga ang marurodak iti inam. Nalabas mat nanti mapanay bagbaga nagsadota. Makapangariat ko naktumat. Nanang, apay mo't akas jay ti mapanyo ibagbaga kadagiti karuba? Ha? Anyat ibagbagam, Nolay. Amin na mapanyo ibagbagay ti karuba ang nagsaduta asawak. Itandanon damot lang ken kuana. Aniya? Nanang, pangasiyo man. Sardengan nyo day tangar aramiden nyo. Saan mo't apod no day ta? Anya saan apod nung ibagbagam mat? Kita man dagiti kukumari ni Berta. Makitang tangdanda. Amo da atulungan ti asawa da. Gam ti asawa ngay kuma. Anya? Adalatan ni Jibalayaw ng agmalmalam. Tila ang agpadakkel iti mabagbagi ti amo na nga aramidan. Ay, yan niya laki din. Nanang? Syakti inam, iso arumbag lang nga syakti kanunungam. Saan kat ati asawa mapinidot mo lang ni tayong igin? Ay, salbag! Nakasarita ko ni Uncle Pedro, kumare. Ah, kasta ka de. Kita niya nga iti kunanaking kamare. Ay, kat nagwan ah. Ay no, nagsaya atin no kasta. Agkadwata nga rin ang makitang dankin kwa na intong bigat.
Wala kumari, umayak man mat. Kasanon nga dagiti anak yo. Apay, nagpresenta ka din ni Katuga nga, mamangitulod ka dakwada iti pagadalan. Ay, patsumot na dyan kumari. Nilakay ko ti mangitulod kadakwada tawan trabaho na inton bigat. Ay, kulaklaki din no ni bakit minda ti mangitulod. Busy day dyan, Mari. Busy ama pan makichismismis karagiti pada na chismosa karoba. Bayamlatan mari. Tinapatag, amom iti bagim, asaan apod no, ti mapan na ibagbaga, nagsadot ka. Anyalaki din. Ay, dadaol samot ang ti panunot ti inam, Noli. Ay, jak mawatan ni nanang. Uray kasano ti pan nakisarita ken kuana. Kat kasla saan na mauawatan ti maibagbaga. Kat, adakan ka day ta, ano kanunungam ti inam? Sa bagay, pudno mo timbaganakan ka. Isu ti inam. Isu arumbang lang nga isu ti kanunungam. Anya, Uray sana na saya ti aramidan na kanunungam lata. Salit kay di. bakit saan mo takas ta? Anya, saan? Wan gayam. Awan trabaho inton bigan. Isu asi kapay lang ti mangitulod kan mangsukon iti anak ta di pagadalan. Ha? Tainak man mat makitangdan. Bakit? Pudno ti bagbagak. Nakasarita ko ni bakla. Kastamutan ni Uncle Pedro. Inak mo't makitangdan tapnawan masasaw ti salit nga inam. Ay na! Makapangariat mat kat! Nay. Apay nga si kamot ang tinangso kon kadagiti ubeng. Apay ti asawam. Napan nakitang nanang. Anya? O nanang. Napan nakitang na nagpuros iti kamati si Jan Uncle Pedro. Apaw! Talagaan na paano nakitang daan. Siguro, tapno adamot pagpariband na, akas kadagiti kukumari na. Nanang, Amok, ti ugali ti asawam no ulay. Adap apal na. Isu nga uray nagdagang ti panawan. Napanmot ko no, nakitang daan kun kundate. ay, Nakitang dan nga. Oho! Tatlo lang ada pagpapintas na. Salbag! Emmaw, saan ka talaga mawatan? Ha? Idi saan pa makitang tangdan ti manugang mo? At da maibagbagam ken kuana. Sa ita na pa rin nakitangdan. At dalta makungkulam. Katpudno mo saan aya? Hindi. Kundit lang nga makitangdan na tapno ada pagpapintas na. Nakitak nga men, hindi na minsan anak kapariband ni Luisa kat. Sigurado nga umapal, tinagsadot ang manugang ko. Isuan na panmutan ka no, nakitangdan Hey, diyak kamuking ka nga bakit? Nagdagaan ti panahon ita, gam na anusan na, at talaga, tapno lang ada igatang na iti pagpapintas na, aniya lakit din. Ay no, po ayo! agong ungat ka manan bakit? Wanan ba ina talaga ti inam nuli? Anya, taapay manan ni nanang. Idi sa anak ang makitangtangdan, napanainis istorya kadagiti kaaruba nagsadutak. Sa ita, anak panak nakitangdan, at dalat na masasauna. Anya nga tayo ti kayat na. Ay, bayam latta ka din ni nanang bakit? Aw-awatan ta ka dilat, santa bakitin. Makaw ahwatak matkat. Ngam nalabasan ti inam. Pasig mo ta na kay babay naktiraramidan na. Nguray saan mat apod no, dagiti mapan na chismis. Bayam ta ka saritak to. Ay saanan? Uray saan mo nakasarita? Suntumot lang awan pagbaliwan na. Anya, Agawit kami langan ni Jaili, alak dagiti anak ta. Agdanda kayo nga gina. Kanunungam ti inam nga awan sarsadbi na. Salbag ti amin na salbag. Ay, pangasim kumari. Sanak nga angawon akasta. Sa anak nga angong kumari. Pudno ti bagbagak. Apag isungag bakasyon na nagiti ubing. So nga agawid kami langan ni Jaili. Ay, unay kat ngaminan, ay aday di akatuganga. Nagalas at talaga ti ugali na, pati rupa. Agasam man mat.
Idi sa anak ang makitang tangdan, ada masasauna. Sa itari muwarak mo't anak kitangdan, adalat ta! Ay, hindi ka pala dinurab tagnakang. Salbag ki di dayjay. Nauma ako na talaga, kumari. Diyak kumakait ti agawid ijay iliming, no kastoy matlang nga kanayon. Ay na, saklatan ti umadayo. Makapasin na ay kamot, Berta. Makapa-stress tungmat naman ti katugak. Isudalatan nga ginati agdan na tagkinkinawatan damat. Isulatan ati mga sikaso iti anak na. Anya lakit di. Anya, ay nagawid ang libertay ya ilida. Kat, intugot na nagiti ubeng. Wana nang. No saan ko mga minakastater aramidan nyo kenkwana? Saan na kumaan na panunot ti kasjay? Anya, Nuan niya launay nga minti mapanyo itis-chismis iti karoba. kwa. Anya nga ita. Napunwan lang arot ti pakat ko. Nagawid lang arudan. Ay apo, dahit ako matibaliwan yung aramid na nang. Bakit kayon? Ngum kastabay laang ti pakumikuman nyo. Ti agchismis iti tao. Ti dakas na. Ti manugang yu pa mismo. Kwa. Anya, pakaragsakan nyo kadi apimanaw dagiti agiinak. Saan ba't akasta, anak ko? Anya nga ro dita. Mala, di ka madanagan. Agsublidan to ka din ulay. Dalag mon, aya. Dita, pimanawan ti manugang mo kinapukom, gapoy taramid mo apakpakitan. Si kakit di ma. He, no saan kumagapoy taramid mo? Saan kumamapasamak na ita? Day tangiwat munto mga minti problema, lalaki din. Agsublidan to ka day, imposible mo ano, jay dalatan, kon kunana lang mo day, Ay, kit numapasamak na itang agsublidan tao. Pangaasim ko matasarding ang ngame, ti panagchismis mo iti manugang mo. Katuanan, anyangay nga raw. Nagsingpit ti manugang mo. Mapan mo ibagbag iti tattawa, nagsadot. Hindi nga ita, saan lang aro na nakaano sa'in? Ala, uston, agsublidan taw kunakmanan nay. Bakbakitan ka, kaslasan na makamaamiris. Ay na, makabanog laki din ay ati aglaba iti kawas maunulay. Ha? Sa anak pa'y anak kaluto iti pangaldawam ata, naglabaak mga raw. Anya ita, mariknayo ang makabannog tar aramiden ni Berta idadapay lang ditoy. Ha, Nanang, no saan ko mga minagapu itaramid nyo? Saan ko maamapasamak ti kastoy? mala, hustaw na nakaw. Pasensya kay kuman. Ambok mo't abidot ko ti amin. Kasaritam ti asawa ang tagsubli na dito yan. Taiso ti mga sikasukon ka, ay jak magayam ka ba ilan? Anya, Ibagam kan ko na saanan ang maulit pa ti inararamid ko ide. Promise! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.